Tražite savršen spoj odmora, wellness doživljaja, gastronomskih delicija i čarolije prirode? Ne tražite dalje. Smješten u Međimurju, prvi Healthness resort u Europi, čeka vas na 27 hektara netaknute prirode. Dobrodošli u Terme Sveti Martin. Plivajte u bazenima The Temple of Life, okupajte se u termalnoj vodi i odvažite se na izlazak u vanjski bazen čak i usred zime. Doživite hedonistički užitak svijeta sauna sa suhim i parnim kabinama. Isprobajte gastronomsku ponudu njihovih restorana i to sve sa lokalnim domaćim proizvodima. A ako poželite izaći van hotela, Međimurje će vam otkriti čuda prirode. Otiđite na šetnju uz Muru ili po obližnjim brežuljcima, istražite vinske podrume ili se popnite na vidikovac Mađarkin brijeg. Priuštite sebi putovanje za balans tijela, uma i duše. Terme Sveti Martin čekaju na vas.